lijepog ekipa, ja sam Teja i ovo je moj novi YouTube video. Za današnji video sam pripremila recenziju AirPods 3 slušalica koje sam dobila od Tvoj. Ih možete poručiti po jako povoljnim cijenama, a da li vrijedi, idemo dalje vidjeti u videu. Prvo, ovo su slušalice za iPhone, ali mogu i na Samsung i na sve druge uređaje bez problema. Ja sam njih već otvorila jer sam ih testirala, ali pokazat ću vam kako izgleda pakiranje, malo pričati o slušalicama i slično. Pakiranje izgleda evo ovako. Znači, kad otvorite dobijete one klasične Apple-ove stvarčice. Slušalice koje izgledaju ovako, mini su i baš su slatke i lijepe. Meni se sviđa inače kad su slušalice ovako manje, kad nisu neke glomazne. I dobijemo jedan punjač za njih. I ovako drugi dio kutice i tu imamo sliku i sve podatke. Ona inače baterija njih traje do 6 sati, a bez punjenja kad sam ih testirala, ako umjereno slušate glazbu, mogu izdržati do 4 dana, a ako malo više slušate glazbu određenim danima, izdrže do dan, dva, svakako 2, maksimalno 2 dana bez punjenja, što je odlično jer kad idete na neki izlet, na neki putovanje, a morate se na primjer voziti vlakom, autobusom ili avionom, ovoj slučajnici će vam sigurno izdržati cijeli put, što je jaka prednost. One se također jako brzo spoje na telefon i obavezno ako stavite recimo lijevu na desno uho ili obrnuto, lijevu na desno uho ili obrnuto, one će vam slabije raditi, tako da morate paziti da ih točno stavljate. To sam isto primijetila. One imaju personalizirani zvuk, imaju te neke što sam do sada otkrila mogućnosti i jako dobre. Na kraju, da li ih se isplati kupiti? Apsolutno da, pogotovo ako već imate iPhone ili ste od uvijek htjeli AirPods. Ja sam htjela, meni se želja ispunila i mogu reći da je malo više nego što sam oduševljena. Tako da to bi bilo to od ovog videa. Neću nadugo na široko, rekla sam vam najbitnije stvari. Također tu ide USB-C tip kabela od Apple-a. Mislim da sam sve bitno rekla. Ako vas se video svidio, nabacite like, poručite slušalice sa Tvoj Shop Store HR. To bi u principu bilo to, like, share i subscribe, a mi se vidimo već uskoro u nekom novom videiću.